Алейкум дӯстон азиз, мо ҷои мошинкаҳо омадагем, яъне ки мошинкаи курта дӯзак барои занако. Инҷа да мошинка дӯзак барои курта ва дар ин ҷо аверлок меган. Тамошо кунед, гирдои материала аверлок мезананд. Касоне ки хеле хеле мошинка дар хор бошад, марҳамат муроҷиат кунед, нархоша маълум карда Худо хоҳад ба шумо мерасонем. Дар ин ҷо чанд намуд мошинкаҳо ҳастанд, нархошон нормали нарх. Мақсад касоне ки харидор бошад, иншоалло дар WhatsApp муроҷиат кунед, иншоалло бар шумо нархоша гап зада мерасонем. Ина тамошо кунем, ино ҳамашон мустаҳкам ҳастанд, ҷархо фирма ва ҷак мешавад. Тамошо кунед, инҷа барои мошинкаҳои чиз дӯзанак, курта дӯзанак, инҷа бо калонтаракҳошам ҳастанд, майдашам ҳаст. Инҷа хулас аверлоку барои курта дӯзанак. Касоне ки хеле мошинка дар кор бошад, суратоша дар WhatsApp парто, иншоалло аз омадиша барои шумо нишон дода нархоша гап зада метем. Салом аз шаҳри Иу ба Тоҷикистон. 220 волт хатти кор мекунад, вазнаш 350 кило. Ман хеле наскиро бемало медӯзад. Ина тамошо кунед. Боз бо мепурсем чанд хел наски медӯзад. Ҷутон ёфтем, дар инҷо бисёр мошинка ҳаст. Хеле дар кор бошад, иншоалло равон мекунем. Салом алейкум дӯстон азиз, бисёр кас пурсида буданд, мо ёфтем. Ина тамошо кунед, наски дӯзак станокаш дар як рӯз 35077 дона наски медӯзад, 220 волт хатти кор мекунад. Тамошо кунед, важнат 350 кг. Марҳамат, касоне ки вам хеле наски дӯзак станокаш дар кор бошад, бемало заказ кунед, иншоалло равон мекунем. Аз шаҳри Хитой ман хеле ришто хатти медӯзанд. Тамошо кунед, агар риштоошон адина нах мешавад, бемало заказ кунед мешавад. Дар инҷо бо дига хел мошинка ҳастанд. Касе ва чихел мошинка дар кор бошад, марҳамат муроҷиат кунед, иншоалло ба шумо равон мекунем, нархоша фаҳмида метем иншоалло. Азиз, ман хеле наски медӯхтааст. Аҷоибот. Марҳамат, касоне ки ба дар кор бошад, иншоалло равон мекунем. Вақте ки установка кардани бошад, мо видеоша партофта метем, видео урокош ҳаст, шумо бемало ҳамея дида установка карда метавонед мега. Хулас дӯстон азиз, дар инҷо бисёр ина печатки дӯзак станокошон ҳастанд ва дига инҷа дига намуд печаткиҳо ҳастанд ва дар инҷо ина жемпер медӯхтааст, хеле жемперо. Хулас касоне ки ба чихел станокҳо дар кор бошад, марҳамат муроҷиат кунед, иншоалло ба шумо тақдим карда метавонед наст карда бошад. Ва дар ин ҷо чанд намуд мошинка ҳастанд. Дар ин ҷо кнопка заданак аст, хеле кнопка зада метиҳад барои чиё. Бисёр мошинка ҳастанд, ки мо номоша намедонем. Ва дар ин ҷо барои куртаҳо хеле сангча мезананд. Тамошо кунед дӯстон азиз, хеле сангча кун дар сохаи ҳамё касоне ки кор карда бошад медонад. Барои куртаҳо, барои футболкаҳо хеле духтарои детскиҳо хеле сангча мезананд. Майда лисит метикунад, ҳам хеле мезанад. Хулас шумо хеле мошинка дар кор бошад, муроҷиат кунед. Худо хоҳад пока мо ҳамиҷа ба иншоалло нархоша фаҳмида барои шумо муроҷиат карда метем иншоалло. Суратошо мепартоед, скриншот карда ёки видеошо партоед ва шумо иншоалло равон мекунед. Бисёр мошинка ҳастанд. Нархошон акун кадом намудаш дар кор чӣ функсия иҷро мекунад, ҳамона пурсед. Мо шумо ба акун касоне ки ҷазман гирифтани бошад, муроҷиат кунед. Марҳамат, нависед дар WhatsApp, бемало нархоша фаҳмонда метем. Хеле бо мошинка духтанак будааст, хеле рақамора монда, читошо зада духта медодааст. Хулас бисёр мошинка ҳастанд. Ина дӯстон азиз, дар ин ҷо барои упаковка аҷоибот. Тамошо кунед, упаковка барои симичка ҳастим, барои муҳра ҳастим. Хулас чизе упаковка дани бошед, ҳам хеле станокош хатти бемало шумо упаковка кунед мешавад. Ина барои латентошонам ҳаст, хеле карда мебурорад. Ина нигоҳ кунед, бринҷа упаковка даги, дар ин ҷо ина мағз шағзора упаковка даги, вакуумнишам ҳаст. Мақсад айдоронаш ҳавоша мегирад, вакуумаша. Хулас бисёр техникаҳо, таҷҳизотҳои барқӣ ҳастанд. Ва дар ин ҷо дӯстон азиз, килонка барои упаковка. Тамошо кунед, дар ин ҷо мақсад ягон румол меандозед, ягон падарка килонка упаковка. Хулас станокҳои килонка мебаровардагӣ. Дар ин ҷо барои букетҳо упаковкаи гулҳо ҳастанд, хеле лентаҳо қатти тайёр карда метиҳад. ҳозир абразиятша нишон метем. Ман хеле пакетчо ҳастку, мақсад румол меандозад, упаковкачо ҳастку, румолча меандозад. бисёр чизо ҳастанд, техникаҳо. Ина абразиятро тамошо кунед, дар ҳамин ҷо чизе бошад, ҳам хеле чизоро станокошон ҳастанд. Мақсад ман хеле килонкачо ҳастку,
و در اینجا ابلوشکا هم میبرورد است برای دفتر. این خیلی برای دفتر و ابلوشکا چو بسیار بسیار پلاس. این خیلی در اینجا این پاکت هم میبرورد است. پاکت تماشا کنید. اینجا برای گلبند упаковка میبرورد است. این خیلی کلونکا. حالا دوستان عزیز کسانی که تاسیسات برقی در کار باشد در اینجا هستند. اینا همشون در شهر خیتوی. نه پاکت برآوردن خلاص دوستان عزیز چند تا پاکت برآوردن باشد مرحمت سناکوشون هستند. نگاه کنید در اینجا با این خیلی سمکه لطگی این خیلی رنگ لطچه باری است که این خیلی برای گسیسه ها دمشنی پوکشی میدوزن که اون خیلی سناکوشون بوده است. این پراده اینا اشتیدی نکده موندگی هم خیلی تکنیکوشون هستند. تجهیزات های برقی این دوستان عزیز من خیلی رنگی فروزنی باری متریالش هست که از همین تیار میکنند. همین بریده دوخته میتید همه دوستان عزیز و در اینجا تماشا کنید برای فوتبالکا ها صورت میزنند. تماشا کنید لکنتکا میزنند. این خیلی صورت ها رو پیچید کردگی ابریزاسیشون هستند. پلاس خیلی تکنیکوشون هم بوده است و در اینجا دیگه خیلی با تکنیکوشون هم هستند. خیلی پیچت میکنند. خیلی سنگو داد پیچت میکرده است. پلاس بسیار بسیار چیزشون هستند و در اینجا لکنتکا خیلی چیزو در صورت میزنند. هنه کوریکو هست که جای نماز مثال جای نماز هست خیلی در صورت میزنند. خیلی در نیفته ایبروشون میزنند. خلاص پرینتر کراچی پرینتر کلان هماشو کنید در ویترین چیزی باشد همین چیزها را بالاش در لکنتکا پیچت میکند یعنی که صورت میزند. اینا شیشه میگین پلاستماس میگین برای توپ میگین خیلی برای کوریکو برای ایگرشکو خلاص بسیار چیزها در صورتاشون میزنند پرینترها. اینا باز تماشا کنید در اکران نشون داده است коробка ها را упаковка میکنند یعنی که بالاش تا کلونکا میزنند. تماشا کنید همین چیزا را یعنی که станок‌ها تکنیکاشون هستند در همینجا از نشون میدن. باز همین چیزا упаковка میکنند коробка ها را بالاش کلونکا میزنند. این خیلی کافی ماشین ها هستند. تماشا کنید از همه در زورش دورش از این ماین گفتیسته خیلی بینه کدامش معقول باشد راول میکنیم و ایشان اکن در خوشه نپرسیدیم. اینجا برای همین کنسرکی سیخو بسیار بوده است. کمپوت پامپوت و خلادرینیک پانلدرینیک همه چیزا هست. در اینجا با станок‌های стаканчико میبرانند. نگاه کنیم نراز стаканчико عجیب چند نمود و این خیلی توربوچکو هستن برای آب خوردن هم خیلی станок‌هاشون هم بوده است. برای یogورت برآوردن стаканчико نگاه کنیم برای مارژنی میگه این خیلی چو است که سبای میبرن مارژنی میگه دیگه چیز میگه هم خیلی станок‌هاشون بوده است. نه پلاستماسی میگه خیلی کاغذیش میگه خیلیش هم تایید داره میگه اینا همشون پلاستماسی بوده است کاغذی نه خیلی دهنش محکم میکرده. خلاص چند نمود چوشون بوده است میناشون متریالشون همین تایید میشه هم خیلی ستکانچیکو. خلاص دوستان عزیز بسیار بسیار станок‌ها هستند. تماشا کنید عجیب بود همه станок‌هاشون هست. این اکا گفته که چیزتون دیدیم اکا باز اینا یه بار کار فرمانده نشان میتیم اکا بلندش 4 متر اکا آبشی 300 کیلو میبرداره سویت خطی کار میکنه باز اینا یه بار گیرون میکنه میبرداره. تماشا کنید میفروره میبرداره بلندش آبشی 4 متر بلند میشه. اینا تماشا کنید پولت مولت زدم لگروفه کنم جا داره بلندش آبشی 4 متر میشه وزنش 4030 کیلوگرم آبشی همین گروزی خودش. اینجا در پومونک پادوشکا مادوشکا داره برای قپیدن زمین قپیده شدن بالانچه ماشقتی